marratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa dhani anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah hadirin hadirat, jamaah laki alian jamaah bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Elek ruan paice nikmat satkicat insyaallah berupa sehat. Sehat niki adalah titipan, di umur adalah titipan Allah, napas adalah titipan Allah, bisa berjalan ke tempat niki adalah titipan Allah, bisa melihat adalah titipan Allah, telinga yang kita pakai untuk mendengar adalah titipan Allah, mulut yang kita pakai untuk berbicara adalah titipan Allah. Yang pelunggum sami, apapun yang kita lakukan niki semua adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ndek tiak tahu lampak nggih lunguit naen teniki para jemaah amun di arah izin Allah taala. Maka mawina niki marilah kita bersyukur dengan banyak-banyak mengucap hamdalah alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan kita sama-sama membaca salawat tibbil qulub dengan niat mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, lebih-lebih makin karena semandak ayat berdaatkan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Wa sallim Allahumma
اللهم صل الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah, mudah-mudahan berkah salawat kita kepada Rasulullah SAW menambah mahabbah, kecintaan tiang pulunggum sami kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau nanti kita sudah meninggal dunia, pulunggum diletakkan di alam kubur, ditinggalkan oleh saudara kita, ditinggalkan oleh karib kerabat kita, ditinggalkan oleh anak-anak kita, suami kita, istri kita, ditinggalkan oleh karib kerabat kita, teman kita, taulan kita. Maka tatkala itulah tiang pulunggum seorang diri di dalam kubur. Tatkala tiang pulunggum seorang diri, datanglah malaikat Mungkar wa Nakir untuk bertanya kepada pulunggum sami dengan pertanyaan yang pertama adalah Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Yang kedua adalah bertanya malaikat Waman nabiyuka, siapakah nabimu? Maka kita mudah-mudahan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti Nabi SAW akan datang kepada kita lalu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar wa Nakir, dan mudah-mudahan pelunggu sami bisa menjawab di dalam kubur kita, wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku, karena kita sering membaca salawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang pelunggu sami, setiap perkumpulan pasti ada perpisahan. Setiap tiang pelunggum sami ada napi unin tepara niki perkumpulan pasti juga ada perpisah. Pelunggum sami para jemaah berembe-rembe kekangan jok seninen, berembe-rembe kekangan jok anak kita. Pasti ada yang mendahului dan ada yang membelakangi. Pasti narak bejuluan, adet arak muria. Entah pelunggum sami jaga bejulu, entah anak jaga bejulu. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti terjadi kepada siapapun tiang pelunggum sami, baik kepada orang tua, maupun kepada anak kecil, maupun kepada bayi yang baru lahir. Kalau Allah sudah menentukan kita meninggal dunia, maka kita akan berpulang ke rahmatullah. Maka tiang pelunggum sami pada kesempatan malam niki, alhamdulillah kita dapat berkumpul. Nah, kumpulnya pelunggum sami di tempat niki untuk kita sama-sama haul daripada almarhumah inak tuan tiang almarhumah Hajjah Solihah. Mudah-mudahan bararan inak tuan niki mudah-mudahan solihah, termasuk mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haisu kunna ya Allah biha ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu berbahasa Rasulullah sallam, yatba'ul mayyita salasatun, bahasa Nabi sakjari atung jok kubur ramut mati sai pun mati. Sakjari atung jok kubur pastiin telu bahasa Nabi. Pertama sakjari atung jok kubur mut mati, sakjari lembah jok kubur mut mati niki pasti sak milu telu. Pertama fayar ja'usnani, bahasa Nabi moyan tulag dua. Isnani nggih wahidun, bahasa Nabi isnani yarji'u fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Mosak dua yak tulag, bahasa Nabi mosakek yak momo. Pembe pertama tiang pelunggum sami sak momot adalah amal. Mbe sak jari tulag jog balin tamut mati niki sak tulag ahluhu wa maluhu. Nggih ahluhu wa maluhu, keluarga kanca harta ben. Amut mati atung ngejok kubur pira ibu bapa telu. Nggih telu ya atung jok kubur. Pertama bahasa Nabi ahluhu keluarga, maluhu harta, wa amaluhu sak keteluan adalah amal. Wa yabqa wahidun, sekek yak made amal. Lagu mangke lek dunia pelunggum sami. Amal niki mut piak anjari nomor telu. Sedangkan harta kanca keluarga dia mut utama antatun atun dek. Apa gara-gara dengan telat sembahyang? Apa gara-gara? Apa sebab dengan telat sembahyang jok masjid berjemaah? Apa sebab? Pastiin mundik harta je anak. Apa sebab pembatur dek datang ngaji? Apa sebab? Pastiin dua, harta kanca anak. Padahal bahasa Nabi SAW, yatba'ul mayyita salasah, sakjari milu atau jok kubur lemak telu. Nggih bahasa Nabi ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga harta kanca amal. Wa yabqa wahidun, sakek yak jari kanca milu tama amal. Dua sandek yang setia yang ulik adalah keluarga kanca harta. Lagu mangkil lek dunia neh, coba ibu-ibu mondek lalu ngaji ketua nan baik. Kembe mondek lalu ngaji nak anu ni pasti ni uni jawab. Anu tati uni ni bidengah tu bali uni. Datun atun dek. Bedengah baik poruk ibu-ibu jaga mati bedengah. Deman tiang pelunggum sami lahir bain te. Lemak diminoh belik bain tersuruh dengah balot te. Belik balot suruh dengah embit munggaan bet poruk bedengah baik jaket mati. Amut tet suduan biji jari bayi balok menarak bain terjate enak anu lalu ngaji. Adin kembi ibu-ibu wa naktu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamim mubin. Adin arak jari bukti, jari tandet lemak ia tercerita ni si anak jari. Nendek saya tercerita ni langat lalu nyongkol, ni langat lalu kembe, lalu boya ke cimol, ni langat lalu kembe, ia langat lalu naniki. Adin sak tenak anendah lalu ngaji sekali dua nggih. Abain teniki adin apun ni bercerita lemak kan makin elek dunia nyeket piak cerita sasolah maupun cerita salange apunin bain temu tirak lu ngaji. Oh ni langak tirak si papuk lai, oh ni laik tirak ni tuan guru muktawan. Subhanallah. Soalah ni cerita jarin soalah alhamdulillah. Nah jarin bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak amut mati bibu sak jari atung jok kubur nggih telu. Apa sak pertama keluarga, nggih sak kedua harta, sak jari made amal. Nah mumbe yat utamaan makin sak oleh atau sak made?
Saoleh atau sak kancet tamu kubur. Nah iya yat utama. Nambe sak tamu jok kubur amal. Yang penibu-ibu amut yang pulungguh merepot si bangkat, amut repot si anak jarin tibu-ibu nggih mok nendek baik tiang pulungguh tinggalan ruwen kewajiban. Kanggo tiang pulungguh merunguk baik kanggo jog bangkat lagu adit lalu jog masjid amun wah ngebang. Ni deket masjid tak balik masih sadu nyisik ibu-ibu seni. Sadu lek cango sana kembe wah ngebang aran anu adik mendengar ngebang uni. Nggih, den arab baintan ya milih berjamaah jog masjid. Nah nikilah para jamaah sadayat yang hormati. Yang penarak layak 10 lama. Ara 10 lama niki para jamaah aran Ibrahim Az-Zayyat. Ibrahim Az-Zayyat niki girang lampa lampa. Nah, lampaan Ibrahim Az-Zayyat niki marak sopo Bali niki para jamaah. Sopo Bali niki nyeken kembe, sopo Bali niki nyeken tangis keluarga sak meninggal dunia. Lalun Ibrahim Az-Zayyat niki omeni bahasa apa mempada tangis tu bahasa oh tiang niki nak mati ni dengan seno. Oh ina mati ni. Kembe em tangis meno bahasa Ibrahim Az-Zayyat. Bermet akan dek tangis ni nak mati bahasa. Oh bahasa nama menangis bahasa juk dengar sak mati ini nirup isi emun onde ini nirup. Yang pen berbahasa beliau para jamaah Ibrahim Az-Zayyat nggih napi bahasa beliau lau tarhamu alal mayyit la yanfa'u. Ande mia nangis jok dengan mati nu bahasa beliau la yanfa'u denara manfaat. Lau tarhamu ampusakum kana aula. Lagu ande mak pada tangis diri misi pada sak sida sak masirup ye paling solahan bahasa beliau. Hayat tangis mano ya tangis diri it. Ndek tiak tangis dengan sama mati. Engan kemben bahasa beliau li annahu qad naja min ahwalis salasa engan dengan mati seno wah tak bebas silik telu perkara. Apa tan bebas dengan sak mati niki malakal maut ay malakul maut qadra'ahu wah sak seriuk ruan malaikat maut datang ojok nia dengan sak wah meninggal dunia. Kira-kira sida bani mengat malaikat maut ibu. Bani mengat malaikat maut. Dit bani. Kembe em dit bani ibu. Ha? Di mana nak sangut. Tenggih. Lagu ni narak tadah mendik bani. Yang datang atau ndik malaikat maut. Pira nak datang mana? Wah datang jok sida atau ndik? Wah datang. Pira kali nyambang jok balim sejelur semalam? 70 kali. Ya kekuat tersambang no ibu si malaikat maut 70 kali tersambang bilang jelu. Undin wah jok balik kunin malaikat maut tu. Wah jok balik lagu undem seriyo. Nah niki lagu ndek penggitan malaikat maut. Lagu pira nak senggitan ibu-ibu lema amut sakaratul maut. Saya ingat malaikat maut dengan sak mati. Nah niki para jamaah ya bahasan beliau dengan sak mati nu wah sak ingat ruan malaikat maut. Itu sak masih rup ndit man serius ruan malaikat apakah solah tanya datang atau endik. Sak kedua wa muradatul maut. Nggih wa muradatul maut qad nggih zaqo. Kedua dengan sak mati seno wahan saida paran sakit sakaratul maut. Itu ni bibu nit manida pensakit saran sakaratul maut niki. Kembe ni bibu tiang pulunggom sami tercerita tisip baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit naran sakaratul maut no ibu-ibu memtaon kesakit naran malaikat maut niki. Nah, sakit saran sakaratul maut niki pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ande nak tiang pelunggum sami bahasa Nabi. Nggih, innal mauta sesungguhnya saran mati seno bahasa Nabi, saran mati seno saran sakarat niki sakaratul maut niki bahasa Nabi ka syajaratin syaukin. Barak kain lulun kayu sak bedui bahasa. Barak kain apa ibu-ibu? Lulun kayu sak bedu.
Udkhilat fi jawfi bani Adam. Ya idap mati ni barak ibu-ibu memilih dengah melendek-ndek. Nggih, barak kain lolon kayu sak bedui. Kira-kira lolon apa bedui ibu-ibu? Lolon domborok, nggih cangin bedui kan? Basen Sayyidina Nabi SAW, basen Sayyidina Umar, basen sahabat-sahabat tercerita isi baginda Nabi. Innal mauta sesungguhnya ran kematian seno. Kesakitan basen Nabi kasyajaratin gika syajati syaukin barak kain lulun kayu sak bedui-dui. Udkhilat fi jawfi bani Adam mun tetama ojok tian. Manusia seno langan belung. Nggih. Ibu-ibu ande narak lulun kayu bedui kan? Mau tersusup pa, tersusup bahasa tik kan? Tersusup tetama ambil tetama langan biwi tamu jog belung no apa rano lulun kayu ha bedui seno ada lulun kayu kan bedui mu bedui apa ande insan ni lulun bukan bedui wasila ada lulun kayu bedui mu terantak tetetak nikara semeter atau 2 meter mu suruh ngangak pelinggim sami mu tetama jog baduk mun tetama jog dalam tiang. Kira-kira sakit nih bu? Sakitan. Bahasa Nabi SAW mu ande narak lulun kayu bahasa Nabi tepelang 2 meter. Mun terus tetama ojok tiang pelungguh tersurut ngangak mun tetama langan biwi hita. Fa akhazat kullu syaukatin bi'irkin minhu thumma jazabaha rajulun syadidun quwwah. Bahasa Nabi SAW mau terus kayu sak baru niki kayu sak bedui niki di minah tetama jog belung tiang pelungguh mau tamu jog dalam tiang mun tepoter terus lulun kayu niki tepoter kayu sak bedui niki sambil baduk ket milu tu baduk ket dalam tiang ya tepoter-poter niki dalam tiang kayu niki wiam pen tersuruk dengan sak paling kuat dengan sak paling kuat niki summa gijazabaha rajulun syadidul quwa mun terus tersurut dengan sak paling kuat antuk kayu sak baru tetama jog dalam tiang teniki mun tepoter-poter sampai baduk ket niki milu lek kayu sak bedui niki mun tetun tetantu mok milu lantung baduk ket niki milu sogul. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqata'a minha ma qata'a sampai petok. Bahasa Nabi baduk kon tu dalam milu kanca kayu sabedui seno maka sakit saran sekarat niki lebih sakit daripada baru niki. Subhanallah. Semai nak mati si sakit nggih. Bani matun dek. Embani. Milih tebara adem sande sakit sekatul mau. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lai jaa telah datang nggih malaikat kepadaku 4 malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Datang 4 malaikat tipaku bahasa Nabi Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Pertama Jibril datang. Apunin malaikat Jibril wahai Muhammad. Nggih, wahai Nabi Muhammad, sai umat membaca salawat tipak pelunggu dekaji wahai Muhammad. 10 kali bilang jelu, pira kali ibu-ibu? 10 kali. Man shalla ma min ummatika yusalli alaika 10 marat kulla yaumin. Sai umat wahai Muhammad baca selawat 10 kali bilang jelo bahasan malaikat Jibril ana nggih akhidhu biyadihi nggih ana akhidhu biyadihi wa yumirru ala sirat wa umirru ala sirat kal barqil khatib bahasa Nabi. Sai umat baca selawat janjin malaikat Jibril niki ana akhudhu yadahu. Aku nak demak iman dengan sebaca selawat 10 kali seno. Bilang jelo tipak pelunggu dekaji. Yak demak iman. Mukiraan liwa tete siratal mustaqim. Mukiraan tamu surga. Barak kain kisap kilat. Takat benteng jok surga. Ia janjin malaikat Jibril. Kedua malaikat apa baru? Malaikat Jibril Mikail. Mikail nu apa tugas? Ia jari bagi rezeki. Apa Mikail janji?
Wahai Nabi Muhammad, saya baca salawat di pasida lemak waktu sairik padang masyar. Nyekeun sahaus umat temno aku yang baita naik elit telaga pelunggu telaga Kausar mok pena menterus adin bedak selama lama. Malaikat saya ketelun malaikat Israfil satiup trompet. Ana asjudu lillah. Saya baca salat man salla alaika. Saya baca salawat tiap pelungguh wahai Muhammad asyara marat 10 kali. Aku ana asjudu lillah. Aku yang sujud jek Allah Ta'ala la arfa'u ra'si. Dek angkat tuluk bahasa malaikat Israfil sak dek man umat temsak baca salawat seno tak ampuni dosa insyaallah ta'ala. Ai janjin malaikat Israfil sak terakhir malaikat maut. Apa janjin malaikat maut ya Muhammad? Nggih man salla alaika asyara marat min ummatika saya umat baca salawat 10 kali. Bilang jelu maka aku ana akbidu ruhahu kama akbidul arwahul anbiya wal mursalin. Aku yak cabut nyawun dengan seno barantak cabut nyawun para nabi dan para rasul. Nah iya empat tesuruh luwe-luwe entar baca salawat. Mu alhamdulillah bija jari meniki ke genem baca salawat. Insyaallah ibu-ibu genem-genem mampak sida baca salawat. Daka amsan dia tahu belagu ande lau dayu ni memi belagu lagu salawat bayar apa-apa hamam tahu. Nggih. Lain tan tutuk, lain tan mulai. Daka ambat menu basi salawat bayi ibu. Yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah. Manfaat lemak niki malaikat maut yang cabut nyawa dalam keadaan pelunggum sami ndek tiak sakit. Insyaallah. Kedua nama milih sakaratul maut lemak ndek sakit lalu ibu-ibu maka sak kedua ni tamal 4 tamalan. Sak kedua pertama baca salawat 10 kali bilang jelo. Sak kedua nadit sak kembe, sak kedua nadit sak baca doa hingga sembahyang doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Adit berdoa kena menu. InsyaAllah tiang pelunggum hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ican ringan waktu sakaratul maut. Tengah mati doang ruan ibu-ibu potek doang belum di. Betul? Baru mati doang ruan. Gih lagu dakak kena mana potek bulu pelingi mondek sida berjulu kan. Yang muria. Gih milih berjulu jak kan. Lagu malaikat maut yang ditahu lawan yang tahu naran bajang dan tanran toa. Lagu biasa anja satu doang berjuluan nggih. Betoan sida de taku. Angka berjulu menajari. Insyaallah nggih. Insyaallah. Mudahan sa. Nggih, ikhlas gua sida berjuluan anak ibu-ibu. Watawa sambemben silang nggih. Bemben. Nah jari ni ibu-ibu sakepireun ibu-ibu sakepireun saketelu namut milih sakartul maut murah ibu-ibu doa baru nu baca nggih. Doa selamat baru apal ibu-ibu? Insyaallah apa. Saketelu nadit tiang pulunggum kerang-kerang bersiwa. Kerang-kerang kadu siwa. Besiwa ke ibu-ibu. Jenara wi lalu kumroh ndeka sebeliam siwa. Lagu iyo ning jamaah wabi gigin doang apa nen osok. Insyaallah nggih. Ada doang sekadu. Sepodo lagu alap-lap nu bisim rap sosok-sosok. Insyaallah ibu-ibu nggih kadu siwa. Sak keempat tadit berjamaah entat sembahyang berjamaah, entat sembahyang 5 waktu. Insyaallah hamut gawe sampat niki jak murah sakaratul maut. Sak terakhir nih ibu-ibu dengan sak mati niki ndet perlu ya tangisin. Engan sak kembe sak ketelun dengan sak mati seno wah selamat wa khauful khatimah qad amina. Wah hanta aman elek mati dalam keadaan suul khatimah. Engkah takut ande na husnul khatimah wah monya entan husnul khatimah. Ande nandek husnul khatimah wah monya. Nah itu ni masih para perniki
Yat mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lagu mudah-mudahan sa husnul khotimah ibarat ina tuan niki insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mu alhamdulillah elek hol malam niki para jamaah ingat terjadi jok pedara meninggal dunia amat zikiran malam niki nendek lupa jok ina amat so mati telah. Ingat barak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersurut bahasa Nabi ya zurul kubur. Bahasa Nabi zuru mautakum pada luwean boyak dengar sak mati nu bahasa Nabi. Ambil tahu dengar mati nu elek kubur. Wal maksudu min zalika. Apa maksud tujuan lalu berdoa jok kubur, lalu tamu jok kubur? Pertama tiang pulunggum sami ad-du'a'u. Lalu berdoa hayat doa dengan sakwah mati. Wal i'tibar. Yat kembe jok kubur seno bait pelajaran. Ibu-ibu yang tersurut tamu jok kubur bait pelajaran apa bait pelajaran subhanallah. Ani almarhum niki nak so mati telang subhanallah. Tu kubur berembeh entek ruan wajari ente ibu-ibu wabih jaga tolangan apa ndik. Nggih wabih jaga awak nobih wawang tekaken tolang nobih. Mukaring kain kapan doang masih. Itu masih at menu lemak mutuah mati bait pelajaran. Nah, adit sak kembe, adit sak pacu, lalu taek berjamaah. Sak terakhir para jamaah. Apa manfaat lalu ziarah kubur? Telu manfaat baru. Pertama, ad-du'a alaihim. Doa. Nggih, sak kedua napa? Wal i'tibar, bait pelajaran. Sak ketelu wat tarqiqil qalbi. Wa tarqiqil qalbi nggih untuk menapi undeparan untuk supaya hati kita menjadi lembut, melembutkan hati, ndek keras lalu dunia. Amut lalu ziarah kubur, ndek keras dunia. Amut tiang pulunggum sami ndek ziarah kubur, je keras dunia. Ngi dunia dah amut pikiran. Kiram ziarah kubur ibu-ibu. Insyaallah jelu Jumat lalu ziarah kubur. Ya bahasa Nabi man zara qabra abawaihi yaw fi kulli yaumil Jumat. Saya ziarah kubur bilang jelu Jumat kataballahu lahu birrahuma. Maka yang tercatat dengan senu jari dengan sak bakti jok kedua ina ama namun girang ziarah jok kubur bilang jelo cuma lagu jarang ziarah tentu natun dek jarang ziarah kadang-kadang lemak lebaran doa lebaran kena napa wa berdoa tu lalu anu doa besar perahu muka apa anu beli rampi lalu besar perahu buah mau kembe jalita angkam dibaca yasin panas celu ni kayak pun bau ni aruan tat lalu nggih membau ke malam lalu mun lebaran lagu mun hak jelu bilang minggu bilang jelu Jumat lalu adit catat si nenek jari kanak sabakti jog dengan toa jari telu manfaat dengan lalu jog kubur no pertama niat doa ni ama di maksud tujuan kedua nadit kembe bait pelajaran sak ketelu nadit kembe adin sak lembut atia ngendek keras lalu dunia mutuah ingat mati je apa ni ibu-ibu keras lalu dunia biak pita lalu onet nggih masih dua barat meni ya nasib menulah ibu-ibu nggih ya perlu masih ingat saran mati malam niki masih hall mudah-mudahan hall niki adet saya ingat jok keluarga sak mati ya bahasa Nabi barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lagu endek en baik yang milih sedekah dengan Tuhan maka terhapus amal insyaallah Subhanahu wa taala. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam birru abaakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu niscaya akan berbuat baik anakmu kepada dirimu. Arti ni ibu ia cara tiap bakti juk dengan taat niki. Mun bau holan barak niki nggih sekali setahun hol. Wah holan ibu makin niki aran bulan apa aran makin bulan Rawah. Bulan apa? Bulan Rawah. Bulan ieu tatrawahan. Arwah, bulan arwah sebenarnya. Bulan tot ya rawahan nama lagu apir hol rohola. Holan. Gorokan bembe undang tengguru nggih. Mo yat zikir, yat hadiahan patihe joki nama tah mati telah. Ieu tujuan taniki ibu nggih ziarah jok kubur abot. Bilang jelo Jumat abot. Makin mana-mana tiap apa holan sekali dalam setahun hol.
Ada tengat lema itu si anak jari. Amun yun ta tite jok ina ama ati yun dan anak lema. Agak lupa lalu lupa anak-anak. Tenggi. Yang pemilih tengat si anak waktu terlupa ibu-ibu. Milih tengat atau terlupa tingat. Pemilih tengat ada ingat. Sida gira mengat jok ina mati telah. Gira mengat. Lupa atloian nggih. Hingga sembayang bermit tatengat tanapunin Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan ibu-ibu nggih termasuk entat engat juga dengan toa, entat bakti juga dengan toa yat yang kulunggum sami zikiran holan bilang tahun. Insyaallah mudah-mudahan harap rezeki ibu-ibu sita holan ni namat nggih. Amin ya rabbal alamin. Segera niki atur mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari sangat luar biasa ya konteks kehidupan di situ biasa baru alhamdulillah inti yang perusahaan ini diajak adik sendiri diajak almarhum almarhumah dengan keluarga bersama lebih malam juga alhamdulillah